Dobar dan, dobrodošli u oprošteni film za našeg Ferdu. Kad je Ferdo počeo raditi u INI, ovi šljemovi su bili nešto drugačiji nego što su danas, no poslušajmo što njegove kolege kažu o njemu. Ferdo. Nemoj me sedati. Nemoj me snimati. Opet ćeš nekakva sa mnom raditi. Ne može. Jedan jedinstveni Ferdo, uvijek pouzdan, uvijek odgovoran, uvijek na raspolaganju i jednostavno nezamjenjiv. Kolega kojeg poznajem 25 godina. Čekaj, iz početka, čekaj dok si... Osim kolege, iskren prijatelj i veliki ljubitelj životinja. Prvo pitanje, kako pitanje? Ferdo. Ajde, prvo pitanje. za milion kuna. Slušamo. Ferdo. Ferdo, s njim šta? Nije kao uplatio. Nešto o njemu, tvoje cimer. Cimer, pa najbolji cimer kojeg sam imao, a i najmlađi moram priznati. Bilo mi je izrazito zadovoljstvo dijeliti ukupnih, možda čak i 4 kvadrata sobe s njim. Evo, tako da, bili smo vrlo blisko. To snimaš ili snikaš? Snimam. Ferdo, gospodin, drag čovjek. Ferdo. Ne sada. Ferdo. Šta bi trebao reći o Ferdu? Ferdo, naš službeni fotograf. Legenda koja odlazi u zasluženu mirovinu. Toliko njegovih slika korišteni na našim vizualima. Ferdo, ostani još koju godinu, neka te. Sve se pripremi, mogu si mi reći doći. Dragi Ferdo, iskreno jako mi je žao što ćeš otići. Ti si za mene stvarno jedna institucija, a ja bih rekao da najbolji epitet koji te može opisati je gospodin. Ne sada, ne. Vrlo jedan samozatajan mladić u najboljim godinama. Tajanstven, prilično, šutljiv, ne priča puno, ali kad kaže onda sve gromi. To je to, čovjek iz sjene. Pa ja sam Ferdu upoznala tek tu u INI, ali evo stvarno imala sam s njim samo dobra iskustva i mogu stvarno reći evo da je jedan od dražih kolega. Kralj, svaka čast, iskusni rutiner i jedna impozantna ličnost. Ferdo. Siva eminencija. Ferdu poznam pa jedno 20 godina, znači iz bivšeg života i još od onda mi je ostao u lijepom sjećanju, a sad se to i nastavlja kroz suradnju. Čekaj, stani, stop! S njime smo znali da će svaka fotografija biti na svome mjestu, a sada ćemo se morati, boga mi, snalaziti s našim mobitelima. Ferdo, ide u mirovinu. Ne. Sve najbolje našem dragom Ferdi, da nam dođe, makar na kavu, i da se drži i da uživa sa svojim psićima, sa svojom obitelji i želimo mu dug život i super mirovinu. Uvijek si sretljiv, ravnotivno, da. Jako drag, pouzdan i idealan kolega. Ali Ferdo će mi faliti zato jer mi je on prvi jutro koji dođe s novinama i uvijek kad mu kažem dobro jutro, on prigovara zato što je njemu već dan odavno. Ono što mi neće faliti je hrpa novina, daj da posnim. Ferdo. Evo, Ferdo. Šta možemo reći o Ferdi? A trebam pričati o Ferdi. Ferdo. Najstariji čovjek kojeg poznajem od kada radim u INI. Uvijek dobronamjeran, dobročudan. Voli imati sve pod kontrolom, voli imati sve unaprijed i točno definirano i dogovoreno, jer svako odstupanje od toga čini ga nervoznim. Uvijek dobro organiziran, uvijek spreman, uvijek na vrijeme, uvijek su svi kablovi na svom mjestu. Kod njega nikad nema propusta u organizaciji, točno se zna kad se treba krenuti, gdje će se parkirati,
zapravo je možda fulao karijeru, odličan je fotograf, ali još bolji je organizator. Dragi moj Ferdo, šta da ti kažem, odlaziš sad i ne znam, ko će mi slat punit moj mailbox sa specijalnim mailovima, ko će mi to više sad radit? Ko će mi davat savjete konstruktivne za ovo, za sve što ikad mogla sam zamisliti, ko će mi davat savjete za sve? Ali dobro, mislim da ćemo se ipak snaći, a snaći ćeš se sigurno i ti bez nas. A što Ferdi želimo u mirovini? Želim da prije svega budete sretni i zadovoljni i znam da će vam posao jako nedostajati, ali isto tako i vi ćete nama jako nedostajati. Međutim, prije svega želim da nađete svoj mir, da ispunite svoje vrijeme, a sigurna sam da vam energije neće nedostajati. I želim mu puno sreće i da se lijepo provede u svojoj mirovini, zasluženoj. Puno pesika, puno lijepih šetnji i da bude zdrav. Želimo da snimi još puno lijepih fotografija, zalaska sunca, svitanja. Želim ti da u mirovini uživaš i samo uživaš i nadam se da ćeš sad imati više vremena za fotografiranje stvari koje su stvarno važne. Uživaj, volim te puno. Bog! Jednostavno uživaj, Ferdo, na najjači. Guštaj! Da se odmorim, da ne mislim na Inu i neka uživa, zaslužio. Želim mu mira, puno para, da mu je mirovina ok, da je sretan, vesel i da se nađe nekakav hobi koji će ga uveseljavati i ispunjavati mu njegovo vrijeme. Kaj ljudi rade u mirovini, ne znam, da ide na more, da namače nogice po cijele dane, šeće s pesekima. Da se bavi onim što najviše voli, a to su naravno životinje. I ako ćemo ostvariti event koji smo planirali, druženje Ininih zaposlenika sa ljubimcima, da on bude pozvan kao počasni gost. Da se odmori i možda da mu poklonimo neki aparat. Dragi Ferdo, bilo mi je baš zadovoljstvo raditi s tobom svih ovih godina i nadam se da ćeš se sad dobro odmoriti. Želim mu pa zdravlja u biti, da može fino uživati u penziji, ne? Imaš neki savjet? Savjet? Pa ne znam, pamet u glavu. Ako me posluša. Pa da se odmori dobro, zdravlja puno i sreće. Prije svega da uživa, da šeće pesa svako jutro u 4:30 koji sat i da povremeno navrati tu. Nek odmara što više i da nas ne zaboravi. A možda nekad i pivu popijemo. A sada idemo do naših centara po bolnicama, plažama, gdje također imamo poruke za Ferdo. Dragi moj cimeru Ferdo, ugodan ti odlazak u penziju i uživanje i slobodno možeš započeti na jednom ovakvom mjestu. Pusa! Dragi Ferdo, teško mi je zamisliti da vas neću susretati u Ininim prostorijama nakon što se vratim s porodiljnog. Iskreno, jako ćete mi faliti i uvijek ću vas pamtiti kao pouzdanog kolegu na kojeg sam se uvijek mogla osloniti. Nadam se da ćete uživati u mirovini i da ćete se odmoriti. Pozdrav od nas dvije. Želim vam lijep odlazak u mirovinu, želim vam da uživate sa svojom obitelji, sa svojim psom, da se odmorite, lijepo provedete bez pritiska, bez razmišljanja. Želim vam i danas da se lijepo provedete sa svim kolegama, uživajte u hrani i dobrom društvu. Sigurno i jedno i drugo bolje nego meni trenutno. Snimila bih cimericu, ali ne smijem zbog GDPR-a. Uglavnom, nije zabavno. U svakom slučaju, želim vam puno sreće, falit ćete. Ferdo je naš brand. Bila mi čast i zadovoljstvo surađivati i raditi s vama. I volim vas. Želim da dugo uživate u zaširnoj mirovini. Pred Ferdom je duga i sretna mirovina, a pred nama je još puno posla, zato sada svi na posao moramo raditi na učinkovitosti. Jel' tako, Marina? Yeah!